Matawafatu Samoa Entertainment TV by Pia Irene Koitulama na Tamua. O le lolofi mai o saina e ala ia na malanga tu SAMOA-Leilua charter flights na sao mai. Ma le wha moe moe toi wha awau mai i le masina o se te manu o rua tonu. O le taunu unga manuia le nao wha alawi loa le ofisa malanga le travel focus. Tusa ma le ono masina talu na tofi e le malo e ala tu ila na pulenga o tu lisi le ofisa malanga lea. Na te wha alawi loa Samoa le atu Asia. Ai taunu uloa na folfolanga sa wha alawi loa peitai. O le fono al palemene il vai o sanei. Wato e se i ese ai le nam tafa yoyo le wha alawi loa o Samoa. Na avatu e sui o le malo o Samoa i le ofisa malanga le Hong Kong. Ina ia whatino le ami o tonu. O te manatu wa le tala whenga i le toe wha wau. Ele travel focus. Le avea. Maso o upu wha alawi loa. Mo le pūlenga atangata tafa mai. E awa noa, o na whaawau pēr ma tafa ioi, wha company tau whemala ngai, e pei ona tau lamua I malanga tongi pau mai seina. O se tūlanga le nei, e wha mauti no ai le tāwa vai, o le nei company, mani whasota inga, ma mautofi o le maro. Me ta ele whailo maia, ele fiongal pale mia, fia me na o mi mata afa. Po o ai, o le asui tūlanga I leanga ruenga o le whaalawi lo Samoa I Asia. Mai labal pale mene o le lolofi mai le nao tūlisi na ave ai le whaataua minista e to luol kabineta. I tūlisi mai saina. Ai tali ngā ai mwhaatuatua na imana onga malangona o tangata anu o Samoa o Pasese. O le waa maasani ai mai savai. I le amatanga o le maasina nei na whaitawi tūla. O tua I alu ese masane lolonga talu le whaatalinga o pasia tūlisi saina. O le tauwhia, o le malanga o le waa mai savai, e tālia le au malanga mai saina. Ua atangia ai, ua whaini whai unga whapitoa, e wha ngā solo ai le au malanga mai saina, ai ua le whai vai, I le mamalu o le atunuu, fe malangai. Le ala ua ta oto lape, o le tau mwhainga le nei. Langa afi na ngalo le atunu, I le tū maoti o tangata malanga tafa o mai. Whai ti o le atunu ufe malangai, I le vao motu. Muta whafua sei whai ngā malanga, ona o le muli ta ia o tū la fono o malanga tongi pau. Whafua se ia, isi tu tino le malo, e tau fo ia ai le afianga, o tanangata malanga mai saina. Upu ia, mautofi o le malo. Na whiai fo il saunoanga wha minista le whiongal pale mia, le so tanga o ofisa malanga le travel focus, ma le tour operator I Samoa. O le ua manino, le whaasalaunga a le travel focus, I se lato so tanga ua leva, ma le minista o whatoanga, ma ua whaalia foi, e pule lava latou, I le filifilia, o company Samoa, latou te ngā lue whatasi. Lea ai, le Samoa Royal Tours, o se company, a alo o le minista o whatoanga. O lo tu maupea le nafa amanuianga, mo le pisi nisi tour operator le a Samoa, awa o le latou lava le nasa o tanga I tua atu o le malo, ma le pulenga o tulisi. Wanga fo ina, matu masani ai a isi pisi nisi tour operator si Samoa. I o lava latou I company po medi la upasese, e pa kengi ai a latou au nanga matutongi, pei foi o na whapa angai nei le travel tours asaina, ma le tour operator, au a ingo le minister whatoanga. Matu hawa no ai le fonga whitalai o le mota, li o papali I ta eo maspa I whai pule, e whatu atu se lafu e whata atia e se ilsa noanga wha minister pal mia. Matula ia ile taitai le HRPP, la wofo pia la wofo e whatu le lafo, malangolango ina le minister o whatoanga maisi. Inisi o tala e tolu se fulu ono a li ima tamaita ina tala sanga yawa noa wha leo leo le falpuipui, ma le toe fuata ina, le utoe val au mai nei mo le la asanga lona lua o le suenga, e ave ai matanga lua le mtanga lua ngau leo leo falpuipui, peitai.
O le whaalau I tele mtangalu ngau leo mfalpui iana so ta inga tele vave. O mawai mai le tolu sfulu ono o wala au iai o atu mo le la sangalona lua o le suenga. Tolu sfulu tasi o ila tau olo o lisi lalo nu ui upolu. Ma le toa lima mai nu o savai. Wa atofa iai le stofiol vai o sanei mo le feilo inga il portfono o le Meredith Compound ni matautu. O le awhatala noa ai mataupu e a inga iawa noa. Ai aso farai le loa. Lesu enga ulu fale. O mata upo e au fiai le ngana whaapuretania o le matematika po le numera ma le ngana Samoa. E whaatumua i awa no whai ngā ruenga. I le vaenga o whale pui ma le toi fuata ina I tanu malala. Tala whaopopo wa toi mawai nei e tangata e po le vaai leisi awa no e siti ai lo latu sila fia. Ini whaalawe tupu whafua se I Samoa. Ina ua whaalau loa na tusi o le ngana patu. I le wha Samoa ma le ngana Peretania e so tanga I whaalawe tupu whafua sei. O le wha tupenga o le afsosoani I le asosi o tangata e po le vaai po le Samoa Blind People Association e tolu su tolu wa fe lima se lautala. O le isi le vaenga o le wha taua al malo New Zealand I le manuia tutusa o tangata uma. O le tusi o le ngana patu o le afsosoani le whaalau no ino awala mga uioinga e whaia I taimi o whaalawe whafua sei. O nā whaalawi loa sa ma whaila mawhoi, o na awala iai tangata e pōlewa ai mai whaasalaunga I lunga o le tio ma televise, ai mai sei o sota inga whaona pōne I telefoni, pei tai. O le maua ai o lo minga I le ngana patu o leisi fo I le ala sanga, e wha mali ai isi mali enga whaalewao malo. Na ave iai le langolango le malo sa moe pe o le Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, lua o te silima lua o tolu o. O le lua fesfulu lima le Paris Agreement for Climate Change, le lua o tolu o Agenda for Sustainable Development, ma le Framework for Resilient Development in the Pacific lua o tasifitu lua o tolu o, ma le UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities lua o ono. Na whaaftaia I le Suial Societe le sunga a tia Ena Herbert Bell, le malo New Zealand ma Samoa le whaaia ua watu I le Samoa Blind Association. Inisa tatou tala o leo whailoa fina ngalo o le matanga luenga o leo. Peo na sao no le su komisino o le matanga luenga o leo pali I Mona Lisa tia eketi. I se tūlanga I peo na lia whailoa lunga o apia fōlinga po le Facebook. Le whatawina I lea o le whalau whasaina o le eisa. I se I tūlau whaafōlinga po se fake pages. Sao no pali e le mama I le matanga luenga le tūlanga I peo na tūlai mai. Ma ua ngālo lue malosi ai, ia le vaenga o le whasota inga, vaenga whapitoa le IT, ai mese o le vaenga so whapitoa le matanga luenga, mo le tulu mta ia, ma le sa ilia o fia tonu o lo whapena na ngā I mai le whaasara launga, a oi fo I o itua o le nei wha moe. O le popolenga I le tomaitai sui komisina o le matanga luenga, ona o le tūlanga wo o iai I le tūlanga ai pe o na whaailoa I le whatawina, o se a fia ngatele lea. Mese o tupulanga ma so tātou tunu o la pena na a fia mato sina I awala wha soli ngā tula fono o lo o whaatina nei. Sa no manino pali I se whaatanoanga malau telefo. Tu sa lava pe o ni whainga po ni tustusinga e whaafolinga pe whaamari e le mawhaiona alo I le tula fono. O lo sa idea fo le matanga luenga o po fia tonu e anga I maile nei whaasalonga ai pe iei fo I se psota inga I la tō lo tua mai o le nei tula. Ma ila tō lo tawhia, ia mawaenga I peo na masani o na ngā I ai o swainga, ma pokalame le matanga luenga. O te talo mai ai le matanga luenga, ta wala mai le suko masina le matanga luenga, pa li I Mona Lisa tia eketi, I le pule malu ali I mwhai pule, ina ia tātou ngā lulua I whaatasi, mo le tuli ma ia ma le tineia, mese lava, o le wapa aia leo tupulanga talawau, mai leono a fia, I whainga whaasole tula fono, e ala le whaatawina o whala au whaasaina. O leo pa whailo se whina ngalo whaano noa al Prestenia Club Talo Marisi Sangati Yosefo le fionga po New Smith e tusaima se tūlanga I pe o nā lia e mai I le lua wa yaso na se mvaya tunei lea sa whapena o nā whaataunu I nā ele tau msanga la kapita I tō fitulo na tōru suma lima lea sa whapena na whaia le malaya Sangati Yosefo I alfua. O le whaafita aure na tūlai mai e pe o na whaamau nia mai e le fionga le Prestenia Club Talo Marisi. O se alita alo mai le kalapu ale tolo ta mauli ma le moteli salafai o ia foi o se
kapiten yo le awa Samoa fai ngoi na le manuma sa ia fai ni la fonga a nga i se li palangi po le la fali mai Australia na malanga mai le fa fo ina le nei ta msanga fa maunia le tulanga pe ona e so nga tula fono pe ona tu ia le li talo e pe ona fa maunia mai le fionga president o club talo malisi sa no ia poni o se tulanga fa no tele ona ua foldinga mai wa toi tu ma wala lo ina le ta msanga i lona mawalunga o leva ona fa tu te mai ai ta msanga fa ba ma no sa no ia le fionga poni o lo ia au lape mai ia o lapa ona fa ia se ai e tu sai ma nei tu ai ngā mionga mai e au ngā foi le fai o le fai unga tala fia ngai e lui tau wina ai ma momoli atu e se fi au tupulanga ma so se tasi o lo iele ta leni o le lakapi ina ia fa pe nao na fa alo alo ngia vaenga uma e mai se lapa o ila tau o lo ngafa ma le fa fo ino ta amsanga te tasi o lo ta lia se fai unga mai i le lakapi Samoa e tu sai ma le nei mata au po e ana sau noa i po niu o lo fa pe na fo ona tilo ma va ai ma tuli mata i le presidente ma le laulaua fono ma kala po malisi se fa unga fa pe na ona tu ina mai ele la kapi Samoa ona fa pe na fo ile ona fu ai le fa unga ele mo sa va no pe silingi ai le finangalo le sunga le fa ya onga matamua juna sa lima tu sai ma le nei mata au ona ele finangalo e fa ia sona finangalo Lau Samoa Entertainment TV mas fa o poponga ia so ataya o ia lo fo le tua ai fa se foi